Tomar baños de augas medicinais e outras terapias termais, ademais de pracenteiras, son un beneficio para a saúde. Pues relajación y aparte de que abre el pulmón, al menos yo siento eso. Como estás nadando, pues mira, ya es otra cosa que te ayuda. Me han dicho que son buenas para cantidad de cosas. A Deputación, nunha nova edición de Lugo Termal, fai máis alcanzable este benestar ás persoas maiores de 55 anos empadroadas na provincia. Por un lado, Lugo Termal favorece o benestar social e por outro dinamiza a economía pois, a través do impulso do termalismo, que, como todos sabedes, pois, a nosa provincia é unha potencia en isto, non? O programa, que leva 8 anos en marcha, ofrece descontos nos balnearios de Augasantas, en Pantón, Río Pambre, en Palas de Rei e no de Lugo. Nesta edición ofértanse 1.351 prazas, con ou sen estancia. Esta última modalidade está especialmente pensada para conciliar o traballo no rural. Pasada edición, na de 2018, foron 1.000 de persoas as que disfrutaron de estancias en balnearios gracias aos descontos ofrecidos pola Diputación Provincial de Lugo. O prezo con pensión completa é de 189 euros por 6 días e de 200 euros por 10 días de luns a venres. Todo lo que sea favorecer que las personas de la tercera edad podamos disfrutar de estos beneficios, pues fenomenal, claro. As solicitudes hai que presentalas no rexistro da Deputación no Pazo de San Marcos a partir esta vindeira semana. Os beneficiarios das prazas poderán levar un acompañante, o que se aplicará o mesmo desconto malia que sexa menor de 55 anos.